jirti hay masaanuu sanuu babbareedduu jira funyaan kee lafa rigamu waliin masaanuu babbareedduu ajaa'ibaa tanaa jira dubra gartee hurulayni dubra babbareeddaa amma masaanuu jaaladhu garuu takka amma siilentiifamu immoo to ajaa'ibaati faatee addaati faatee ajaa'ibaati faatee riikardii cabsitee 23 sigalee number 1 janiin السلام عليكم جنة سلامتا ورا جنتا السلام عليكم جنة مسانون جنة كيسا نيرتيت جنة كيسا نمني جنة كيسا خجارتي لما الدنيا هنا رت يا ربي هي ولا مقفنا نفسيسين لما انسوني مالي نبيتو لما فجارس هي اللي نرت عفودون فدا مالي في جناني obboleettiin tiyya fakkeenyaa fi an heerumee jaarsa kiyya waliin gammadee jiraachuu jira waan ta'eef obboleettiin tiyya osoo hin heerumneettiin kan zinaa daladdu yoo taate fakkeenyaaf sababa jaarsa kiyyatti heerumteef zinaa dalaguu dhiisti jechuudha. Maaliif tiyya bicha gammadee jiraachuu hin fedhu jaarsa kiyya isinillee haa gammaddu. Kanaafuu an masaanuu wallaahi laazim hedduun jaaladha qasan bila qoosaadhaa miti ijoolleen shamarranii hinaafaadhaan mul'ii teessa qabtan isin jedhu an masaanuun أنا أفتكر هرياكو هاداكو واحد دكو بلتيكو أنا في مسانو واحد دكو والله لازم جارسين الرت اللي فونا نجيبو الرت اللي نفونا نجيبو أنجرين الدنيا هنا رت وادا لما قف قال يجرا جارسين الرت اللي نهافودو نرت اللي يفوده نيو فينجيب جارسين مسا درا فوتني جرتني اللي أنا فوتن عادي ركنا نكبو كان درا فون اللي نفوته خاطي وانا الرت اللي فوت عادي ركنا نكبو. أقول بقوم سنجرا كينيا سجله ويتك نفقم مشودا iccitinsa inni dhugaa warra akkasii jaarsa namarraa qabamtani yookiin nama jaartii qaburraa jaalalli sin qabe malee jaarraa kanatti onneen shamarranii gammachuun masaanuu simatu hin jiru yoon dirqamumaan dhaqee fudhatee dhufe wanni godhamu hin jiru jedhamee tatta'ama malee ani masaanuun jaalladha kan jedhamtu kun waliif beeyna. والقومصتي كان حديث نجرا كين وقا ولتهمنا شريادا والففونا جدا مالي أني مسانون جالتان جالالدي والله في دولته والله بر جنكما شيخ جنة غيث مسانون نجرتي ميا بولي سولالا هنگم تك مسانون تنا كفاتي ياچي سجرت بتا میں اساس سبات مسانون کرتے يقول يقول ولت ميستي جنة استعلوي بالي نلا يا جبالوي والله عجائب نو جارسي نو مفودا يدو كبابا هذا إركتين أما تلال جباسني في آرا مسانو سن سخيسا باس ديليت سخيسا قدام يتفعلها سيقاله جنة كيزي سنتو مما كيزي ني ديمه کرتے چي ديمه اسدوفه نورليني تامبرا كيزي تامبرا لگے کسی اس دے بھی آتی گمچومان کرتے وہی نہ ڈفتے میتے تمہارا تملے تامبرا ڈفت نورلینی برا ڈفت مارے برا ڈفت یلم جنت خیسن جرو یائی نکسی تھانا دونی مت سیگلے جنت خیسن مسانون نجرتی ہوئی ہائی مسانو سانو ببریدو جرا سیگلے فنیان کے لفر رگم ولین مسانو ببریدو عجائبا دنا جرا دبرا کرتے ہورولینی دبرا ببریدا أما مسانو جالدو قالوا تكمل تيك توك روان جتة أنقم تكدو قاتهم بينو يقول أني مسانو نين فدايت جارسك يقرتي إذا ديمي زنا ودورا مش يوم تريلين ديمتي زنا ودورا سيقول فودي إسيلين جارس مخي يغنى يرمتي زنا راتي فمو إن اللين تيفمو إسيلين تيفمو إموتو أجايبات فاتي أدات فاتي أجايبات فاتي ريكردي جابسترا فاتي 2023 سيقاله نمبر 1 جانين سيقاله فاتي سن تيك توك راتي أركي وانا جايبات سيقاله فاتي سن جبادو جان مالف فاتي نندي خراس انديمو قبت او ودي سافرا يسنجيا تيتا وانا ما خنمتي جين دوبا وعلى مقاري عمل ببريدة قبضة ربي سبحانه وتعالى جالته جين خاني موك أبي يا أمير كما ربي لك وانا كان إيسي لا نذيرا وبشيرا
nama garii gizee gorsitu badii inni qabuun aboo wanni akkanaas hin fakkaatu namaan ni jetta waan jabaa inni qabuunis wal jabeessuun wal jajjabeessuun raahitu obboleeyyan kun immoo hin baratamne no keessatti nuti gartee takkitti nuti dogongorrisaniin mataa keessa wal dhahu komantii badaa waliin jechuu wal fuunee gartee wal maxxansuma malee santu hin baratamini arraata keenya haatiifannoo warri gartee arraata fiitiifatee rabbiin sadarkaa isaanii addunyaa fi akhiratti ol fuudhee rabbiin nu haa godhu hanqalumaa akka inshaallah. Wallahi jecha keessa irratti yaadadde sagantaa nama biraati kennina. Gaafa tokko nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam sahaabtichi tokko haadha manaa qaba. Garuu bani aadamiga shayxaana sahaabaa jedhee wayii isa shayxaanni dogongora keessa nama galchuu danda'a. Zinaa dalaysiise. Zinaa dalagee innaan nabii rabbiitti dhufee sallallahu alaihi wasallam yaa ergama rabbii akka kana dalagee jedhee qissaan sun dheeraadha. Dhumarratti inni dhibbatti khalaas waan san omaan hojjadhee jedhee jennaan haddii rajmii irra dhaaban namni tokko yoo bultii ijaarate achi booda zinaa dalagee ni ajjeefama dhiira ta'e dubartii ta'e yoo ammoo osoo hin fuudhin hin dura zinaa dalagee dhibba garafama jechuu beekamaadha. Duuba sahaabtichi kun hukumii kana waan beekuuf uf saaxila yaa ergama rabbi haddiin irraa baasaa jedhen. Intaan sun dheeraadha booda haddiin irraa bahee hin ajjeesan sahaabticha radiyallahu anhu ardaa. Sahaabtichi tan ajjeesanii yeroo achirraa as deebi'an namni hedduun karaa deemaami namni waan irra oole kana koomentii irratti kennaami haala irra oole kana yeroo achi as deechaan sahaabonni namni hedduudha. Namni lamaa wayii waan jedhe انظر لهذا جدا ما قرباك ناتش لا جدا يعني زنا دلقيه وقد ستره ففضح نفسه وقد ستره الله زنا دلقيه وفسد كربي لسستره رفينا بربي هوتي وفساطله بودا مو ربي بودا مو مسلمون كانت دغان توماني اكثريه التجيف ميان يعني إن قوام بيكن دلائل نمني بديه في بيكه إقراره في الرتقوله ربي في التوبة نبي ربي أقول أبته حدث في الرباس يقول له فيها قبل تك كنترول وجو سبحان الله دوبا نمني لما نكون إرجع صحابتي تشدوا أيرو ما نمني ما نتقالوا ميل على نمي كنا ربي نو سسترين نبي ربي تقولك وفسر بسنا نمني تجاني ستومي كسرت تيجرا نبي ندا دبيت أنا تجاني وسمع كرا ديمن حرّي وهي wanni turfan harree du'ee karaa rachiisuu itti turfan. Achuma sahaabaa hunda keessa jara sallamaan yaamanii inzilaa jedhaniin inzilaa fakula min haadhihi iljiifa jedhaniin. Mee gadi bu'aati bar nama hunda keessa nama meeqa keessa bar mee janan gadi bu'aati reeffa kana nyaadhaa jedhanii reeffa harree du'ee kana. Amma ijoolleen rifattee jare lamaan hayyaa ergama rabbi salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi akkamitti akkana nuun jette hunni akkana nurraa tola akkamitti nama kana hunda keessatti jecha akkana nuun jetta jechuun ni jira mire yaani waan biraatti miira biraa keessa seente sahaabonni radiyallahu anhu akkamitti harree sanuu harree ta'uu wajjin sanuu baktii ta'uu waliin sanuu harree gandaa ta'uu wajjin akkamitti nyaanna yaa ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam isin reefii bara foon obboleessa keessanii san nyaattanii isaa ta'ubatee rabbitti deebi'isan waan biraan jenneen inni jazbaa inni akkana jenneen ilaalcha gadhaantuun momaatiin dubbatan sahaabonni sun duuba gamaal jedhanii rasuuli sallallahu alaihi wasallam gadi bu'aa harree baktaa'e kana nyaadhaa jedhaniin maal yaa ergama rabbiin isinuu reefii gaafoon obboleessa keessanii nyaattan jedhanii saniif wanni akka arraba kanaa hin jiru rabbiin subhaanahu wa ta'ala harka nu haa teessoo. Barakallahu fiik jazakallahu. Galatoomaa gaa Sheekh Naasir isinillee hundi keessan Sheekh Hamzaa Sheekh Jaabir مبارك مسمى ونسم بينه ما شاء الله بارك الله فيه شباب قارين أي برا مصر دي يا أستاذ حمزة حمزة جابر ريفو غافي كيمتو شيخ غافتيتي نولي نودا ماستي akka tokko nu goggootee sheetichi azaabaa fi jannata nu bira kaa'ee if wallaallee siboo balbalatam seenuu deemna inni rifanne mee anumarraa jalqabii Hamzaa Jaabir afuuna lillaa waliin haa jennu Hamzaa Hassaniis Mubaarak Musammaatis Umar Al-Faaruqis Sheekh Jaabiris manni guutuun
keessattuu Hamzaa kana hedduu naanneessitan Hamzaa Jaabir kana dhiifama garaa qulqulluun godhaa fi inni illee dhiifama jaa nuti illee dhiifama boo nuti illee badii hedduu balleessine yeroo hedduu maqaa nu dhooytanii isin illee badii hedduu balleessanii maqaa hedduu isin dhooyne isin yeroo hedduu isin kuumanne. Ustaad Naasir si malee nama biraa hunda gartee ati immoo xibsii na nyaachisuu qabda dhiifama si gaafachuudhaaf. Ustaad Naasir ati Ibsitti turraa Minnesota dhufeetti xibsii na nyaachiftee gartee korbeeysanaa qalta malee. Awoo xibsii miti horiillee siif hin qalaa. Akkas meelaal wanni ni wanta na jeef obboleeyyan wallaahi yeroo gartee namni kana bakka takka walisii qabame kana jecha bu'aa qabu jecha nama keenya kana waan isaan keessa amma keessa jiran kana isaaniif dhaamuun barbaachisa. Waaqaa amma isaan keessa jiran kana isaaniif akka dabarsu fedheeti Ustaad Umar Al-Faaruq. Ustaad Umar Al-Faaruq nama gartee dhugaa rabbii yoo dubbanne. Dura afoona lillaa jiga afoona lillaa goonu mee dura araraa buusu. Dhaabuu sheekha kiyya natti hin mee boo rahmata rabbii buusu dura mee dubbiinuu akkasii nu harkaa deemti ni tolchiisu jee bar. Amma ati rabbii maal logoota naafi Ustaad Hamzaan qabna. Naafi Ustaad Aboo namni jala kana afoona lillaa jechuu jira tarrisu jira. Tawarra jalaa inshaallah fuula rahmaan duratti wal gaafanna san. Ati dalagaa tiyyattiin seenin. Aboo maal taate? Ani miskiina ani dilaawaadha Ustaad Naasir istiimaana gootaati. Mee ati afoona lillaa naafan ishee baatu abboo. Ani miskiina dilaawaadha obboleessa kiyya. Diliin tiyyatachii rabbii guutee jirti. Hadiisa dila bar amma ja'anii isaan afoona lillaa ja'anii ati suma jeeme. Haqee baluu rabbi. أغفر الله سبب استيمان التاتي جنة سينو أكا نتي جنة سين في استيمان التاتي حمزة جابر أما براتي توبي كانوا راجع جيرتي أستاذ ناصر أما أنا خيسي سيدي من نجيتي شيخ نجيتي الله ما كان نجيتي أبو كان دين نجيت مو نجيتي سينجا توبي أفضل توبي غيري tanaaf wannin ustaada gaafiilee babbareedduu san gaafadheef yoo kan jiraatu ta'e nama suuta dubbataa suuta deemaa suuta namaa galchaa rabbi gartee dandeettii guddaa fi barumsa kenneef irraahi namni kun yeroo takka waan bakkarra dhaabbattee akkatti dhaabbattee jechuu qabdu ja'amuu qabuutu jira. Yoon amma waan san bakka san dhaabbadhee jee meeqaan tamtu boodee maati ati kadeen gadda akkana godhe ati kadeen gadda akkana godhe jechuu malan saniifin achi keeysaan dabarfadhe saniifin gaafadhe malee rakkoonu naquudhaafi miti ijoollee ta'e cinqiinu naquudhaafi miti ammoo wanni guddoo fi hamtuun ammallee irra deebinee walii dhaamnu arraba keenya rabbina geenu haa godhu wallahi. Wallahi arrabni kuni waan laaftuun seyna silaa ani gaafii takkaan nama gaafachuu ture Ustaad Naasir amata 10 dura amata kanaan 10 dura silaa duutee takka chaansii deebi'uu ni qabda ja'anii jecha tokkicha ati deebitee dhaammattu jecha kamii jechi tokkicha ati deebitee dhaammattu jecha kamii silaa duutee chaansii deebi'uudhaa takka sii kanname namu gawaan adda addaati kan gartee deebisu mee Ustaad Naasir silaa eega duute booda chaansii deebi'uudhaa takka sii kanname jecha tokko qofa jechuu sii kanname jecha kam jettee deebita sadaqadha takka mubaarakatoo jecha kam jettee deebita
مبارك جرتا اوكي ايوه استاذ عمر اتجي خم جتيتي بتمه جج ربي سبحانه وتعالى في القرآن الستي علمنا ما تكو يورو دنيا تنرى قالي وان برا كن تكون اني برباد انجر لعلي اعمل صالحا يو دنيا تنرى قالي جد ربي سبحانه وتعالى القرآن كي ستي لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون جرام ربي سبحانه وتعالى وان برات كل وني نمن دبتون جرو جدان كياس وني دويت مجنان حتى كخير الله وسو خيره الدم فدي برباد جدا اسما ديبي دنيت حتى كشهيد لك در معركه كي ستدو وسو لبوتي يتن دبت كته بك دبن تشرمتي رديبي كبرت ديبي جدا يعني جنة سنغمچو سن ارغو بابر كاغتي تمن صدركا كان غي وسوسن اول ارغت مال ويه كجدو وسو دنيت تديبي او حتى شهيد الله خير دبلته بر حمت هيمتي كوري كفارا مو وان بران لعلي اعمل صالح يا رب ارجعون جنان يا ربي كي انا دي قلت وجيد لغده الرجك يتون غدي الكافت اسديب يا رب اسمنا دي بس صالح قلت وجدت قالوا يا ربي كل بتشما افانوت دفته جدمله يا مره فاروق برزخون لا يوم ببعث اتسي دبل بعد امل لعلي اعمل صالحا فيما تركت سنوس مجاني علماء الإسلام قريب مالجان سورة المنافقون قيستي يعني مالجا فإذا جاء يعني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين جان وسو أعمل اللي قارين هدون وسو جرو جان قبري تشربي يوسلا هيري الدنيا تنك دي بفهمو خنمي واني درو اني ربي قافته صدق أستولا جان صدق كان وخنتولا صدق آبا فتولا السلام عليكم جنة سلامتا ورا جنتا السلام عليكم جنة سلام